Enkuyanja y'abantu otiremu abebembezi abanyadiini hamwe n'abaikiriza bayikiriza ekikorwa ky'okutambuza omusharaba. Bishop Sheldon Mwesigwa mu kubuulira kwe agira ngu Yesu akabambwa aha musharaba n'ekigendererwa ky'okujuna abasiisi okugarukanisa abantu omuhanda gw'amazima hamwe n'okusaasira abantu ebibi. Omusharaba izooba eri nigwo yagambirweho akafa kandi ekyabeire kijye kigendererwa n'okutujuna itwe abasiisi kuruga omu bibi. Bishop Sheldon nikwo kuhamya abantu oku Yesu Kristo aitebekanise kusaasira abantu ebibi byabo obwensi ekujaguza kubamba kwa musharaba. Awo byasaasirwa ekiro eki oza kuba ori nanye omu paradiiso. Yesu nasaasira nabwekyo twaza kugenda omuhanda gw'omusharaba ayiteekateekere kusaasira eby'obushobozi ebikuganze kuteganise ogarukane nawe ogenda orugendo rw'amagara g'ensi egi mukama abaho omugisha. Kutambuza omusharaba abahiine bambika omu tawuni bakagiraho kushaba. Emotoka nyingi munonga amaduuka gakozirwe okupasipaaka goona mukama ruhango waiguru obaheereza omugisha kandi mukama bases n'emotoka zikutwara abantu eshagama yawe mukama. Omu kuhendera okutambuza omusharaba kwakorerwa akaceeka aha kishaayi Venerable Bob Mwesigye diini aha bureeberezi bwa Nkore yashobora emitwaro y'ebibi eyabambise Yesu aha musharaba. Yesu nuguha omutwaro gwa rwango, omutwaro gw'obushambani, omutwaro gw'obwibi, omutwaro gw'ebishuba, omutwaro gw'ebyangani, gw'obwangani, ebyo byona nibyo bya nambwe rubanza oyemerezeho kake omutwe gwawe n'omutima gwawe ojo tinyowe kyabambise Yesu nikiho omutima gwanje. Robert Kachebezi meya Mbarara City yashaba abantu kwebembeza rukundo hamwe n'okusaasira obwo baba nibajaguza okufa n'okuzuuka kwa Yesu. Bishop Sheldon kugira ngo turabentura byona tumanya ngo Easter kumanyisa kutwaraje no kurya Easter kimanyisa okurro mutima gwawe gurije kandi ukamanya ngo Yesu akafa bwe byawe yazoka bwawe ngukira amagara. Charity Kibaju wasingire nkomnyishengero kazi wa Mbarara City yashaba abazire okureberera abana babo na munonga babishi ombwire obu okurebuka ngo tubasisikara abazire mosire ebirebe byo kujaguza kuma abana banyu na munono abana babishije abana bazumu shemerwa okistomu bewa okwefaho naro kwekuma bakoza ebitabangura bongo. Good Friday ni izooba ly'okutambuza omusharaba obwe abikiriza bakwijuka Yesu obu yabambwa aha musharaba okucungura amagara g'abantu. Awa tayari Western Susan alina omukisa omuri Mbarara.